Prozori nam daju svjetlo i unapređuju naše življenje. Štite nas i pružaju nam mogućnost da vidimo. Kada su nam stari prozori prestali biti korisni? Razumjet ćete odgovor na ovo pitanje samo kada budete razumjeli prednosti koje pružaju novi prozori. Moderni prozori pomažu u rezanju troškova grijanja i podižu vrijednost vaše imovine. Svaki prozor je posebno proizveden za sve tipove objekata. Oni su prema tome savršeno rješenje za ujedinjenje klasičnog dizajna i moderne prozorske tehnike. Prozori su inovativni. Toplotna i zvučna izolacija jako unapređuju klimu unutrašnjeg prostora i životni komfor. Ipak, poplava informacija na internetu i u medijima je više smetnja nego pomoć. Preporuke imaju veliku ulogu. One vas mogu uputiti na obližnjeg profesionalca kome vjerujete, koji radi brzo, pouzdano i ispravno. Profesionalac je također upoznat sa svim trenutnim zakonima i uputama koje se odnose na ugradnju prozora. Profesionalna montaža osigurava da novi prozori iskoriste svoj puni potencijal kada je u pitanju ušteda energije, onako kako je to testirano u laboratoriji. Cijeli proces zamjene prozora prema tome treba biti proveden od strane jednog profesionalca. Najčešće zato treba 1 ili 2 radna dana. Prije zamjene za novi prozor se uzimaju mjere. Kupac razgovara sa stručnom osobom o svojim željama i idejama i dobija detaljne savjete. Pored vizuelnih stvari, teme kao zvučna izolacija, sigurnost, klima u prostoriji i održivost su jako bitne. Potencijal uštede energije je posebno bitan. Onda se može početi. Nakon što je sve detaljno zaštićeno, stari prozor može biti uklonjen. On se sječe i pažljivo iznosi u malim komadima kako se ništa ne bi oštetilo. Ipak, samo prozor treba biti renoviran. Ugradnja se potpuno sprovodi s unutrašnje strane. Drugim riječima, ne treba nam skela. Stručnjaci za montažu s pomoć kajli postavljaju prozor na poziciju. Čak se i neobičan dizajn može realizirati do posljednjeg milimetra sa PVC profilima. PVC prozori imaju jako dug vijek trajanja. Pedantna i profesionalna montaža je garancija da će novi prozor uživati svoj životni vijek skoro bez ikakvog održavanja i brige. Dugim vijcima se prozor pričvršćuje za zid. Kajle se vade i prozor sada može dobiti odgovarajuću izolaciju. Praznine između zida i prozora se popunjavaju sa pjenom. Specijalne lajsne za zaptivanje i upotreba silikona garantuju trajnu zrakonepropusnost i dugotrajnu elastičnost spoja. Stručnjak je uostalom upoznat sa svim važećim uputama koje se odnose na konstrukcione osobine i njihove posebnosti. Varijacije u građevinskim materijalima su naravno integrisane u montažu. Stručnjak je također svjestan da svaka greška prilikom montaže ima odlučujući utjecaj na sigurnost, zvučnu izolaciju i osobine prozora pri uštedi energije. Perfekcija do zadnjeg detalja. Samo onaj ko je bio prisutan zna da se ovdje upravo radilo. Gotovo. Još samo usisavanje prašine. Završeno. Renoviranje je uspješno. Renoviranje sa stručnjacima ide brzo i traje još duže. Od sada možete još udobnije uživati u vaša 4 zida. Iznenađujuće je koliko samo novi prozori mogu da ponude. Potražite savjet stručnjaka u blizini i podijelite svoje iskustvo sa drugima.